umshado wami. Robaro ida nyambedzana ndava muta ngava voto zviliva uri ngamurandu wa uri vevakona kujena kereke na Livhuwani makuwani vatova one machero aneva raungela one chida chireserviwe chidawa cha machero rine rivangeno venda arikonwamba zvavudi ngavo Livhuwani uri uchidzoda dzinamulisa wa machero zvino riko kuumbera pfarero ri naho roita nyambedzano ya umbera pfarero ya uri chipinda chichirizevhera machero urividza ndiye ndivadza ine ndako utakuchera yona vatochipa naudhaka zvavudi machero rine ringamba zvinhu chidirumaruri zvino mufunzi wawe namulisa wawe vatova vawana machero aneva ndoribuwa muchidza mushuka Siapa nova ya mfunzi zvino haya makumana kuyewa zvino aritenda riri nawo yeso atu tena zvino karudo rutaviwa ruriko rekuimba uri yeso ujaviro lasho haleluya semeraita poswa kwaimba zvithu zvapi zvine azviyarani naifulamudziya haleluya kama rutavi myanga yeso ndijaviro yeso atu vanapatuwarina ratuwarana akadzima rake Rano Maria Sozurao. Hallelujah. Kama tabiri chikuru Yesu ndijabiro bana. Kama rutabe myanga zo kujana ejo ndaba utoma rimbe zina ndaratembera nacho. Hallelujah. Kama tena. Yesu wanga Hallelujah. Amen. Koya pangana program yashu kuri wabo mshado bato bachikutsuzanya uyagaune zvakodo zvichimbere ngao koda pakachipita cha utakusa siblings rowana madzina mararwa ava vatu kavade kati yake nopanda the siblings Fortune Makyo na Dakaro Mulaudzi na Livhuwani singo kazi karogore chikapamba ava vatu vararu vachikodangira pamba kati Yesu wanga
I'll try my best. I'm sure a lot of you, like, put your shower in. Why is it that I'm anymore? That was because of the relationship there with them. Down and out. Livhuwani looked at me as a younger sister. She called me a little sister. And I called her mother. The journey that she has traveled was not easy. A lot of us, at that moment, our hearts are shattered. But I believe that we didn't move our continue. Livhuwani was someone when she was allowed in a room full of people who could not see her. You would notice her. That was the aura that she had. I think the only thing that you had to do for Livhuwani to be noticed was to just put her in a movie and people would know what they want to see. I went to a lot of places here. Like even now, I'm sure people will still be asking me for a kind situation there. I normally it's more than she was loud. She was influential. When she did something, she did it with her heart and soul. She put everything into it. When she was doing businesses, she was going in full force. When she, with the friendships, the friends know it genuinely. Her family, she was someone who would always pick up the phone. It came to a point where it was a routine. She tells mostly Saturday, Friday nights and Saturday morning. That's past Friday. We can talk about conflicts. Explain what she's wrong. But that is something that he's used to. Nothing could have prepared us for this moment. A lot of us feel that we didn't get a chance to say goodbye to the one. And I know we would have wanted to. What makes me happy is that I know that she's happy. She's not happy. And so what she has gone through, I wouldn't wish it on you. Just pray that we find strength. Just pray that this family shall have a time. It's not going to be easy. Especially now that we're in the festive, we'll miss that house loud voice. That's at the gate. The tomorrow one that's at the gate. Everyone would know what they were doing. The one was someone who was at the team. And she has done that till the very end. And a lot of people didn't even know that she was going what she was going through.
because she kept on assuring Jubilee right to replicate. And in most instances, as I reckon, the one who shared in remember to carry the object. Right, and make it. We get the vendor, we get the war at the again. Other event, Caragania, or when something when it comes to worship committee, the boy was someone who's seen or figure out this person, or better from the core of the soul. To be honest, I'm shattered. My heart is in pieces. If I were to say something everyone, I'll take the whole day because there's a lot to say everyone and a lot of good things to say everyone. She has made an impact around it's going to be difficult, to be honest. We are going to be the core. I hope now she's resting. She was in and out of hospitals. And then I used to make jokes about it. Then which means which month, which we are until now, we outlets one of the people that brought me to London, that's the team to let us back. And as well from no travel she was not the very same person that I know as such a past. Which one by someone I know the television making jokes actually saying but actually doing jokes to us. She made us such a she said as well I just in the cat in this community come back as to another person but Sakarati. Kwamba mbani Livhuwani Simbu Livhuwani Mulaudzi Memorial. Okay, God only takes the best. I'm not going to talk about Livhuwani Mulaudzi until the end. Livhuwani appreciate Yaka. I know ups and downs, but she always come back. But this time, but this time I saw her. When they were about to put her on the bed, they called me, I was confident.
will come with the condition will change. Ndatakuwa ndindirani ndafonera mari lerima kavati lerima nangatoma ndongona zvori zvihari zvokunobvunza ndasvika ndamubona Livhuwani ndarima Livu ndinomukona hezvi zvintama hadhaka ndingasichazvikona kavati vantuzi amavira kuchachipika vokudhidha Livu ori achibona vodzona pala kwetaumbirika esefemili ava akutoma kuresponda. She gave me hope again. Livu is coming back. The whole day vantu vanote usimedzori ukuriva uya manesi achiripanera mberi rukumo awedze oshumesa namusi. That night ndagumira mushumo futhi ndishuma night mara ndachishuma night ndachaisa ndavanga ndadzora naLivu until ndichijena another night. Ndikumbura ndiwati nyanga I paid you up for this class. Little did I know or is my little sister. I rushed higher. I stand there and they were busy resuscitating me. I hold her hand as usual. I used to call her Die Hard. You're not going to do this to me. She tried and opened her eyes. She squeezed my hands. Yes, oh, anga, yes. Let me pass this announcement. This memorial service is broadcasting live on YouTube from Livhuwani Mulaudzi Memorial. Zvino kumbero hapa panda hapa. Robana incident here listed hapa kamichini mwana akapanda chikuita posho. Kuombera shanga zviviri semboita semotendera vana vachita papanda uwe mushumo ubve kuona vantu vanje vana vakura velesa, so we would not want them to miss anything because of the disturbance that was kuvaona papanda. Riko ya parapa umchado wo informa that on behalf of the Reformed Church, Pastor Williams confirmed that he is here. So we would love to just give Pastor Williams maybe 5 minutes of just coming to share the experience with Livu whilst they were still together in Joburg. Let's get a short song. Pastor Williams, if you are here, please quickly rush to the front. We're going to give you this moment. You share the life and experience that you've had with Livu. Karwani.
It's one of those difficult times that you have to go through as a pastor to bury one of your children. Let me appreciate the elders who are here. Pastors, the family. In the name of Jesus, amen. I've known Livhuwani for some time, appreciate it. But like the other speaker who says yes, Livhuwani was an loud person. Being loud, I don't mean making noise. The other speakers, she was able to make my presence felt. So everywhere she would go, her presence would be felt. The first time that we met, I did not take time to know that she loves people go. So everything that you will bring in church or any idea that first time that we met, I did not take that idea and run with it. And make sure that it's a success. Everything that we had a group in church. Livhuwani was a singer. Take that and we had a group, a musical in church. That ended up being a commercial. When we started that group, Livhuwani was a singer. One of the first people, she's a founding member. And right now the group is that there is a dance they've recorded 2 albums that was singing. One of the first, last album that they recorded, she was supposed to be she even wrote something with few songs. There is a dance. She could not be there at the recording because she was not feeling well. Livhuwani was a fighter. Like what the sister was saying here. Livhuwani would I remember the last time that we went to see her in the hospital. I could personally feel that she is in pain. But she was busy cracking jokes and making sure that we feel comfortable. Promising us that she is going to be okay and come and solve some of the problems that we were having. I'm here to tell you, we opened the radio station. Let me tell you that I don't even know how that radio station was opened. Until today, if you ask me how it happened, I don't know. I just raised an idea and then Livhuwani had to take that idea and run with it.
Livhuwani avaenda kutipini until the radio station is opened and it's operating. kusvika chipindi charadio chichivhuriwa zvinochikushuva. Until today, if you ask, I want to say to the family, I just really, I'm so sure that if there was something that we could do for her not to be in the place that she is, maybe we would want to say to the family, but because it was time, let us let her sure that let us allow her. She has been a fighter. She has been very intelligent. She has been a person that, I think during the time of COVID, I raised the idea that we need to go into a minute where we are going to donate something. The moment I said that, I don't know where she came from. She has been a person that, and she was part of the church. I'm here. I raised the idea as a privilege. It's not easy for a pastor to stand and say, the moment I am in pain, I don't know where she came from. But I'm here to let you know that as a family, as a church, as families, as friends, neighbors, Livhuwani did not die. She has transferred here to state, let you know. Because good people do not die. Good people, they go to the next stage. I'm so sure she has gone to the next stage. I'm going to give you a certain example. As I'm going to sit down. In a certain family, they were brothers in that family. And they were dying in order. The first one will die, and the second one will die. But what then happens is that when someone is about to die, there is an angel who is sent to go and deliver the news that there is the next person who is going to die. On this particular day, the angel goes to a particular brother's house. When he arrives there, the wife of the one who was supposed to die, she realized that something is wrong. And she wanted to protect her husband. So she cooked good food. And after cooking, she had to go and steal the paper. The paper was having names of people. And on top there was a name of her husband. That this is a man who is going to die next. And then because she thought she's very intelligent, she removed the name from the top. She put her husband's name at the bottom. And then she returned the paper to the angel. And then the angel looked at the paper after eating and enjoying everything. Then the angel said, when I came here, my plan was to take the person who is on top. But because you've done something beautiful for me, I'm not going to do that. I'm now going to take the one who is at the bottom. So in other words, what I'm saying is, there is nothing that we can do to stop the time of God. When it's time, it's God's time, what we all need to do is to celebrate. And celebrate the bubbling life of Livhuwani. I thank you. Thank you.
Thank you, Pastor Williams, for sharing your experience with our sister, Livhuwani. One of the friends called me the day she departed. She said to me, the Kodebe Apostle Bad, it's been a month and a half. This is communicated and reward. I don't know, not supportory, maybe another for Nair. Little did I know that she was not well. So the Kenya Bamba Mongore, but the Oxford is one them, the Togomera. This party was supported on the party, come and check. I tell Gauri, Bakum from President of Kufandina, Wall, for Pandiko Apostle. Yomuto Anamura. Hallelujah. Amen. Life is too short. Let's build good relations. Rekoyaka chipinga chinoko tebera hapa nyango tabanya kufara chipinga cha chotwago de chisongori siya kubitsa hapa bana balimu di washu na masindi mulamureli kawe bachikotana ngana panda kazi kalutame hapo nuluwe kuchikoda mura. Hallelujah, Hosanna, 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 The reason why we made it aware, everyone knew, everyone was my mother. She was my mother. So this is to Livhuwani from Washington. My mom always buy me toys, a phone. She made sure I have Wi-Fi. She buys me McDonald's all the time. My heart belongs to her. And may she rest in peace. I am going to miss my mom so much. Her laughter, her love for me, and her prayers. John 3, verse 16. Yes, God loved the world so much that he gave his only Son, so that everyone who believes in him would not be lost, but have eternal life. So, dear Mama, on the 2nd of November, I sent Shelly this message. During this hard time, know that you are loved, and whatever happens, you will forever be loved. After winning this battle, we will all look back to say, Livhu fought and conquered. You are a shining star in my life, and you will forever be. Keep it together and don't stress over things you cannot change. God's plan will prevail. Livhu had an energy that we only had to experience once. To remember it forever. She had a presence that forever sticks with one. I believe each and every person here had a personal encounter with Livhu, one way or another. You all will reflect on those beautiful moments you shared with her through my journey in her care. Separating her from kindness, faith, love, and peace is something one shouldn't even think of. In my weakness, or in my
several times. She nurtured me with tenderness. She literally held my hand and became the support structure. A sister to call my own. A mommy to stretch forth my hand to when I'm sinking. And a friend to seek advice from when life overwhelms me. Rotary Koziyama, heaven gained a beautiful and a bubbly and a loud angel. Livhuwani was very loud. She was a dreamer. Every time achivua, if oba namloro, oba chikono mphonera, oba chikono unsendera message. Ari ezvi ndizvo ndalora. Nzumbululo yawe mloro ndiwo. Zvote oba achizvinapa. I am so heartbroken. But I know I gained an angel who's going to watch over me, who's going to watch over Washu, the rest of my family. May all wait there, Mama. Thank you. Well, thank you, Mura and worship. Time is not on our side. May I request that the next speakers be very conscious of time. Our speaker we also have a challenge of this virus called load shedding. It was nowhere on stage 6, so we need to manage our time properly. Rekweta kusapa merende baba baby. Livhuwani Mulaudzi na Virginia Fadza. Ndikonore ava vantu kavapenya nopanda kachiri. Sikutenda kuona vane vadova vachikudanavo vasatuka vavo teyande nopanda. Arakavera vanhu narwivho kutaura rifara chipinga chacho rwauri. Some of the things I will not interpret for the sake of time. Thank you. Ndotoda ngachakukoma ngoti ndokudziwa ndatokuiti ngoti ndisingochanda vandamukuza Livhuwani ndando nokubona kuti dzimusidzana uraliwo izvi Livhuwani achidzoda mutani wanga sazvo muchavavisa zvoni mutani wanga wova una musikana mutini Livhuwani adengedza vamusikana wavaviri Livhuwani oda neyera mukudza milayo yamutani yacho achiitevedza nganzira yoni achipfesesa ngamanda oba amuntu ali kwatholipa usokodisechera kana tuzone bone bakungaba kudinalela badapeza kuzimuchadinalela ngoti umuntu wane bakongomukwatela anga kwati usokodisechera ola mtu wana bone bono to ditakalela oba amuntu notanganeze achiselebesa tsintsina abantu ikatito zvimula tisingobya ndalabelela kutobona kuti tina mateke kuta tinabvagayi kuti mazvale wanga nati ufulolungapangapa makekenda ndwadhuva ombagera viwe zvinongonduri kunopfuri muta waamafadza utuchora zvikuru rikuonya vasapinda asa kuti mtu madzina nakuti ndurikudotori makadzi kuti munene mma haapidzi mtu ngadzina nani mudhuru ende rikwachiva rumerisi ari rumerisi oiga utowangano gumbu utosumbedze uri oba okutechesana milana olamulaimurwaninde vashaka vawira zvikuru outevedza ngamani Livhuwani ova muti wopfesesa ova mazvali wako kuti mundani ruchira nezvako ndingamanda angova muti worititisa aringovyaradzisana muvigo wori Livhuwani udowatombava wokuya narimwe zuva vangovya vauwana hwemuvigo ngauri rovaiko kunochira zvakudhinari narinachira zvakudhinari riko liguwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Livhuwani zwoṱhe zwine vhathu vha khou kwambelela zwone a si zwine nda nga zwi hanedza. Livhuwani o vha a muthu wa fulo. Livhuwani ndi muthu wa vha a tshi dzulela u lwala tshifhinga tshoṱhe, ende ndi tenda uri hune a vha hone zwa zwino o dzula makhuluni a Brown, ngauri a thi zwi tati u zwi amba uri o vha a muthu a funaho u shumela Mudzimu. A thi humbuli na ḽiṅwe ḓuvha a tshi nga tendela rabela ri songo tendela, ngori o vha a muthu ane o vha a tshi funa u rabela. O vha a muthu ane musi a tshi thoma u rabela u ḓi ita u thoma imba luimbo lwawe ra rabelela kha Mudzimu. Ndi vhone o lwala no muvhona, ende na zwine ndi khou tenda uri ṅwananga a wela. A huna zwiṅwe zwithu zwine Vhavenḓa vha zwi amba vha ri thovho a i lili vhulwadze. Zwo iteaho ndi khou tshi ṱanganedza sa mubebi wawe, ende zwine nda nga zwi amba ndi zwa uri a nga vha a ṅwana wawe, o vha o ḓi dzula a ṅwana wawe. Livhuwani o mu sia ṅwana wawe a na dzimanzi kha nṋe. Nda alusana naye ṅwananga u swika a tshi vha mungafhara wena mutuvhana. Zwine nda nga tou zwi livhuwa ndi ni ya Phumulani. Ni ya Phumulani a vho ngo kona u laṱela zwanḓa. Ro alusa houḽa ṅwana ro farisana ri vhathu vhathihi. Nṋe ni ya Phumulani vha vha tshi kona u mbidza vha ri ḓani mushumoni ndi ni dzhie tshelede ya ṅwana. Vha tshi kona u mbidza vha ri ḓani dzhie khadi ni ye dzhete ni dzhia zwiambaro zwa ṅwana. Ni ya Phumulani vha vha tshi zwi ḓivha zwa uri nṋe ndi khou tou khakhara u dzhia a thi khou tshithu. Vha ima na nṋe vha ntika. Naho ho vha na dziphambano kha munna na mufumakadzi, nṋe nda ima nda ri havha a vha nga litshani, ngauri vha na ludzilo lwo vha vhufhaho. Phumulani ndi muthu we nṋe nda vha ndi tshi amba nae mafhungo sa mukwasha wanga. Ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha a tshi amba na nṋe a ri mma, Livhuwani khou mu founela hafha founelani. Livhuwani o mbuḽoka ha nyagi u amba na nṋe. Nda ri nda ri ṅwananga u ḓo ḓi fha iṅwe founu. Ndi humbula ndi tshi dzhia founu iṅwe ndi tshi fha Phumulani. Vha tshi ḓi founelana mara hu si na nyandano. Humbula ḽiṅwe ḓuvha Livhuwani a tshi ri kha nṋe a ri mma ndi na Phumulani ngeno. Zwe nda thoma u zwi ita ndi u rabela Mudzimu, nda ri Mudzimu wanga zwi amba uri washu u na mme u na khotsi. Zwo iteaho zwo itea ro swika ra dzula ra fhethu huthihi. Muṱa wa Mafadza wa vha fhethu huthihi na muṱa wa Mulaudzi. Ndi khou tou livhuwa tshithu tsha Mudzimu tsho uri Mudzimu vha hone ende vha ya hone.
Kabari ndo vizuri. Kumule ndi mwaga wa Mungu. Ndabona mtu wao. Ndabona kona hao. Kumulani awachikono lichikile akusita zote. Atuwaya azula sibadilo kwa mchuni chikole. Achikolisa mkazi wao, achikolisa mkazi wa mama. Shinenda nakasula mpaka kumulani ndizwawo. Na mtawa mafazi. Zvera vanhu zvaisimochedza. Wona mwana ukutinya kuona nyika hii imetuti. Ukutinya ngawa achidivore una makuru bebakutsi, una makuru bebami. Miyafumura zveva vachizvita kawasho. Azvingokhawo musi. Vakatoita uzviita. Unoona mwana akutishumela. Kuti wani azviyandori nina vantu vanofadza. Vobvara mabuda. Rekondi yachira uchiro une na watu vashango vatokudzisa uri ndingani ngauri wava wakupeka nyacha Mulaudzi nina mwana wa Mulaudzi ane ava vasho atikuoni nichingamurekera zvangu uri atina ndavana ingo uri miyangoto ndikotaenda uri ini ndomufara ufanira musi chimufara newo vachikufara vamafadza avari vachikotogoona mwana nendomvura zvanga zvavo vatomuchira vava vanaye vachipinda chirivadza vavanaye atingadhorihoda mwana ndino mwarusa atingadhorihoda mwana ndino mutuma pasi zvezvi zvavatanganisa zvone zvitoritori zvese pano kachise zvazvo mudzimba wadzafarisi Kati tutavanila zvanda vachipedzera kasiyana. All these commitments of the vows that have been made in front here, publicly so, and on record, everyone needs to play a very important role in honoring them. Hallelujah. Zvihone izvizvito zvava zvisachibvira zvavudi ndivororomitaite uri kutovadzane uri kune angeyatopa vamafadza vori vamulaudzi vari so what some of we can refer back to dzimba dzakutonda vadzatichitopanza kandi titakusamba sibaba kavade mutsiya washo vana veve kudana rabe kava vachikudana vevosivaro kotsiya washo the husband to the late Livhu mafadza Pumula the two of you please quickly come not even getting a song kautavanyiwe kunyangwa rechipinga ichi rechifarira udi rwaupindurisa kausukiwe and then matodzi aina mudzidzi aina chakuma kaunavoneka veve vachikuruka infact kavadeva veve vachikuimanya nopanda ndivona reimanya nopanda we are able to manage time together kari
chere atikaona maiti mandakaramba unje avatu kononekera zvinji ndipfonga ndikamuziva kuti akamuziva kutomwangwanne maiti anakanawo ndimawala buka ndinamwala bibili zisagumi ndikutola ndichikwanga mbaliwa zvinozoona ndizvaove munenda vawani atina manuta pedzi mudzimu wakotisanore ndichimbere kuswera konye munenda vawani zvamusi ndikadzokura unyanagi ndinalikuwa ndiripamusisakaseka nayo ndemune vanhu vacho ange havo ari ndikwenekaonyaure nizvidiroange acho vayakonda pedzinatukwanganaera yauri kodzi yanga ndikutwani vamastati vatoda zvituki zvakuru arikazvirore mianga vataonesa ndingasiyapenda mianga kauri ndiyazviwe kuna zvimwe ngazvikuna zvamusinenenazikufanisa kuti nowanchikati mwana mumba wanga namianga naita zvinhu sezvitivi mara nezvitiwe kuchita kakutsiyanga nakaradzi yangani avadakaro ndivatu mastati uri nikuone uchanavo niswedzinawo nditeva kuti unafupedzea zvino ngantani auri ndova ndisina dziintentions dzimwe ngari wani ngarufuno ndopedzesa uri if namuti rushaka rauri yakonda mudzimu vatotarisa ndakona kusvikelela tsina avada kuti vanofika yakonda ende mudzimu vomupamero ndafupedzea kavo ndachira navo chimwe chinhu chavo chiuri kodzi yawe ndimutane vava mulimi and ndinozva kulima midi yazvifuna ndodijana chikoro ndaita zvinoita zvone marai zvendachanda zvino chikoro iyi namuti chikizvishumani ndipore azvitakadzi kauri mbiru yanga ikaulimi ndizvone zvokona kutsvikisisa ngamanda tsini nakutsiyariwani nganda yezo ndichingatowamba ngariwani ndizvauri ndiwani ndimuntu ane kavatokotorera vakwamba vova vakusvika kumamanda mara chinhu chava chisiyeni chauri liwani ndimuntu avana kani namanda kani kuuruni awasina kufuna kuti anonamukona awasina kuti mara kakanenene yavanayo nakunongudisa uri chiremu chapanda ani ifi mina mshumu nisomundinera machalo nakuindira mshumu machelo uindeni nomusi ndikhani yavanayo ovasateni mntu achiendera na mshumu kana achiendera kuna mafungu anayemuudza nemazokuzanini ndikhani ovana khani yakamshumu auna mshumu we iwona wakuti if ari vamatsatsapo kakani yauchireni aumwari usuzvi ngamanga zvauzaizukupauma maduwani majo chine chamamwana muchauri liwani wava mulimi wava achifuna ngamanga zvolimi namusi atovuwa namusi aitwa manara vava vachitowana machero ani mari yapanga abhizi achikupara mazi kodzi yavava zvivaivaazvituva awana mufukaro chakuitasa zvituvi fedzi ndichidakara uri kuomudzimuri kani uliwana yavana ndasamupa munengonombeya wofetu ndipauri kunenda vaona ndawandisa makona usvikelela kunenda vaone ifanalivatsamba vaone kauchema ndakaerwa zvuruwani atina nungo ezundiya zvine zvawandisakadavirira uri ngadhuva la pekvikaliwani itovaeaaa azongoliwa ngamusumburuwo wavekevera pifuri kuna chesi
Ndio tunazipata na mchoro ni Livhuwani ya konsi wa soko kwa kumbera wimbo wa himbo mfini yes tikiwezo ni ndai ale sababu mwanzo kuimba musika ndichende kama sikitoa wewe ndio lazima tunapotoka kama idi kwa ndikwimbo wewe ndichipai Livhuwani kwa wasichana sinaenda pesa wewe ndio ibaka msisikia mwenye wawe so olio limboka kadi dienda inda wakati hapa ya fina ndo watu kama sio bora kwanza tu ndolushu isaka kadi ya namuti ndolushu isaka gawe yulienge kwa ina pesa wale role mbe ene mu ifa wale kwa cheka kama ifiaro olio limbo usukari chotelele wa anaiza ifiaro kwa mjini kwa kile kinachotesa watu tutensema lupanga azungu liruwa liwana urusia kalauna wombezi wale nazuna tuwekezi ninazichile bino alba sana mara zitu zineti ngozo tengo babuza wombezi namaona nzo hevita chikenda kuchimbira bana bapandanga wombezi bazokura zvauri bova kucheka vachimufona nandingauri zvikati chimbira zvokufona ngauri ngavadikuri zvikati chimbira zvokuri ndochimbira kubva midred kusvika panovenda ndipodidza uya ndikurumiyeseroda ndichikuenda kadzina yote mara pedzi mudzimbokupanoya dzaure ndikono kuchimbira ndizvinda yake nditerudzanya mushumo kuferedzaiwa ndichikotakayoiwa vatu vote mutawa Mulaudzi na vatu vaambidzi na mashaka ote Livhuwani ndikale ovachikovaisa vavavana china chinafuta ngasonda yamusi asatupoyofedzera ndototonazivatinamutire konse vachipitofora ti ndavanitofora kotopa zvezvinosivusikazi patera ngaona ndovana kufundiravi utofora mara pedzi mudzimu vachimichiyanga alauna nawo zvasogoleruwa uvakuti zvitanganedze ndopedzisa uri utumwa Livhuwani wakawe mudzimu ngomwe wedu dzikuruwani kwamba mufungwani kamanda dzikurana mazuva Livhuwani chava chisika chika chaoda vamufe mishonga kana dzikurani Livhuwani vakudzira kuti kunoenda vakawe kavati mbani chenga terebina sikuna chinokumbiri mwanga tadidzura naye anepanga ndakaperedza na manese na nini ubiyasuka achitenda fedzi ndichikore vatu vatewawawe au chinobata zvinhu zvinoenda ngamba peswere wanopedzera maipfi atina maipfi ndikotakaleulekwa vatu vote narushaka vote wave tikenzi yavo ndizvo kuna vatu vanji vane vava kune vavaonizozii motia vatu vamwe vongechishona chivavashakuaa ndingazoromisa kuti konova nachimarira vichwazo ngauri vatu vanji vasikatsikonusvika so Livhuwani vapedza mutu wavatu vanji ende ndipedzisa uri ozokona kuchera navantu ati ungule nandiwana kutienda msikuchera Livhuwani uchivana mutiwo yagari Livhuwani wamukakera Livhuwani wava mutwani namusukakera nomuntu wavachikavatenda weyakuratare kamuntu unoza mutundeno mukakerawo kuitira kuchiri uno kulepana atondera nomusuchitu Livhuwani wawamututi ndikotakero wamba ari mafuku chindikodiwa vatu vote nofarisiwa ndichiri
zvichida kawanaka vabebi vote vafike dzidzidzisi nevadodzwa ndizvo vaizviziva nenausifi kamusiti shuni asi wadati shuni nendishuma mushuma mwana muone kwene vakapaona chimwe chamamukarira pedzi ndobuda mutu mama mishumo yote ndiyakunishuma zvino ndekore vasongoverera vamwana ndichikufarisiwa navabebi vanepa yote ndipfaure mwana navakatambura havatoshinda nekudziva mushandi wavo ndikuita munhu uri wamupfudza vemafuko Most people didn't know because everywhere she always say, "This is my sister, sister." Then I somehow somebody asked her, "How is she? How is she your sister?" I don't know about my uncle. And then everybody was like, "So, when I was very bad, sister." And then her answer was, "Hange ashu anna zavazara. Zavazara yeah, so this is my sister." So I don't know. Oh, I said, when over I was very close with her. She was my strongest people. The whole of time she would call. She can't call her because we oh baby. And then she would say to me, "Let us pray. I want you to be with me." And then we would just start praying. Afterwards, the work of government she didn't have the so I wanted us to pray. My sister would hide me for all this. Then the other time when I started my baking business, I know I was struggling. But people would call me, "Oh baby, do you want to wait here?" I wait here. But now when I look back, I could see you. No, that was not it. She was just boosting me because she knew what I was for. I am lost. I am broken. On Wednesday, she said, "I would see the situation." But not because I've been away, I've witnessed people coming out. I never anticipated of today would be standing here. I looked at her and I thought myself, she's a fighter. She has fought before and she's going to fight again. I said to my cousin, "Let us pray." The moment of
police in hospital. She was like, to call and then I said, do you want to come and pray with me? She said yes. And then we get into the room. We prayed. And I felt like I have told God everything that is in me. But like I say, we plan, but God decides. And so, yes, my sister was called. And she responded. I felt rocked. I cried, I screamed, but I then again reminded myself how strong of a Christian she was. Because I was angry. I felt like God has failed me. And then she's really was a prayer warrior. I then had to tell myself that it is well. My sister is resting. But this is name, don't you know? Things really there. But he's still God. If I can remember so. And then I just wait. Never went to Shuma to that teacher goes up. In another language, and she did just that. Every time, I let you want to go with her, you get your wings and open a material ones. As long as of Bakari one is already naturally, I don't tell me as child of young. Child, I know what would it be now is to the and she would come and collect whatever. I don't listen, she will come and say, but occasionally, one and two, I am but then I should do them. And although that she did the water and some penalty one at the water. I was a banana says, I never want to see a family road. I don't want to watch a go back. That is not to what was strong. When I should let you went as she can. I should die until 18. That's us getting until the Robin and the teachers of the Bible. As like I didn't know one chance. Ratora Yayan. Just a people, anyone access it for fame. But I want to one. That it's a guru yet there when I want to such a day. Over the one teach the friends and she go a brown or one. That is a marine. I just think I'm marine. The Yaman is not an Amanidu. I don't know to go out or top of Amanidu, but you couldn't want to or go on. The weather is a guru yet there, James Savannah, as a one of them. That's when I started to realize you wouldn't want to name. Mara ngangomu bironya wona mutaka wa mudeni mmoja mtaka wa office and asomoni mara and mwenye mtaka you want to fight any disease that comes your way and utochia
That's when I started to give a name. Ndichimudza mafavuka. Ndichikuita kuti nane ndikona kupera mbiri mukora mbiri munondo. Ndichikuona ungatona kufa kungu panadura. And that usually would do some money. And she would always say my memory. Says, as someone has tied on away, tied on zini. And then they are all about to what was of those designs in the program. When I don't jump his members by that, he will take cover. And he will do just that. There was a time lady one in the one station. This station I go to Ryan, I told my partner. I'm for now, says, abembo ndichikona kuita ndinamita kipinza chari mara vone mutanya vatoshuma zvino zvino zvakandera vone vagari vodakira vatoshuma vona mushumo wako kutoda kuti pandari vone atinga zvokutoya mami chari vatozvishuma vatozviona pano vone vakotumira CV ndaibosa apone ndashuma vone vatovidzwa interview she never gave me questionnaires, she never gave me anything. She just took my CV airatira mwangu mubhokisi ndavidzwa interview. I interviewed Sakuzo Komusoni. Then the person that was also Mamla interview, which could be question. I received a call of the one I'm sure, really when I was pushing. That kind of was to say, Charlie, take a dream of Common Navana as I should be. Vanavova the meaning was a fun. A young queen of a caca, you put in another high. Jabazon had to go to your one of the shoe. And I understand my plan. Now an accident. About the surgery, emergency surgery, reforming. The only person that came to my mind because I know in my family, she's the only person who cares about me, who knows me better, who will rescue me no matter how. That girl from Livhuwani Mulaudzi, one of the Livhuwani Mulaudzi, that girl drove from Pretoria to the Panama, not 2 hours. As she got Panama, there's a subspadina. Alisisitoshika mitoto kuchibla korera kuna nandira yote achikona bela nandira yote achishika utoma ngwa bela before she can possibly live aliwani batuchira makasife vana babo badosana Livhuwani achipedza badani arkana ndikuenda kutofuanda zvidivosta makuru amalindi batofuro asokuvirera wani otofura wani ende vele ndavuwa zvibadera ndachira with them to I'm politics of this church, but I woke up. God, I want to my parts in the was and I did. She was my strength. Livhuwani and I were watching. Najunach Kuara. Don't phone a January, dark and dark, Matuano, and there was the Zodia and what, which you are in. I'm having no tools. The now I really was running, when I'm going to running, was at the city and Gamaro, the Zodia and I would. Didn't never be able to do it. No one's recording, I know people who do this. Tell us what we did, I can't eat the one. Now, move on. Little did I know it's only January, I was sitting to Chicago, September, October, the 1990. And the phone is at move on our body. Don't move on anyone to Fukura, and you watch it for the Kura and one day. Then she started to go in and out of the hospital. I told all of it is an Adam in Waganda to the night. Charkan and 2 dogs and then but don't want to. She not of the kids. She was cooking every day. I told her I was a woman. The children of Shuman that come as examined to Shuman, food to the Shuman. The one in the children don't know. She knows what people was on a copy and the daughter. The mother said, "One why?" And I told Pika Koran. I can if you do the best you can. The baby and I went on over that. Say I want to far out in the service. When I'm going to take you, I want to watch Cocometches and I'm such and she was living in life. And she would make you not to feel in your own house. We want to open one to the president. The chief says, but I'm not done. The chief that will patch on the woman. The chief that one has right to tell you what you could promise us, but and someone said, but shut down, don't later. Then you will marry a national attachment in a 1 or 2 or 6 months. And then that's why I rise up at us with the Sahan access. What to do with me? Naimanda and Naimana attend. The Morana Mrs. Patel. Gamali, you want the champagne, access. The company was so much better than the body. Vanna flew, and the Vanna flew, but don't fight, but she got a flu. And but she flew, was almost ready to put the war and Gamanda were even system and
So vha songo pfhi nda ngei thomoni a vho ngo ḓa vha mbona ndi sibadela ndi ḓo vha vhudza musi tshifhinga tshi tshi swika ndi felt it I know ndi vhona vha tshi khou honesa. That was the first time ndi tshi vha na Livhuwani u swika zwino ndi tshi vho founa futhi kha Tuesday Livhuwani a kona u amba Livhuwani u khou lwala until I tshi ḓivha mara o ṱuwa a kona wa Livhuwani a tshi ḓivha mafhungo awe na khani yawe mara zwi vha zwi zwi u ḓivha mafhungo awe ende o ṱuwa muthu ane vha na mbilu ya muthu o no funa vhathu a sa fariho zwithu na mbilu. Ro livhuwa ri konta kha zwifhinga zwa tsini na zwa u vhudzela zwithu vha ḓi na mudzimu wa takusa vhaimeli malume Dr. Benzi vha ḓa vha tshi khou ṱanganela phanḓa kha tou wana senti cousin a tou ri jam vha ḓa vha tshi I'm not going to be too long. No, electricity will be going very soon. But however, Nico Tamon will be praying a woman with water. Woman cuts water. Banemiawe, Baba, that's a quality now. Tamon will be Luzone zori kwapa, zori raisa, utuwa haliwa. Livhuwani naromubona imuhaka. Mwanane, we can relate how she lived. Itani yasuya bachika akuzura naye. Oba sikuba mwana wotozura. Oba mwana ni wabona sutuzawu. There are so many occasions where we have seen you doing things that we never thought a person of your age would do. Romubona chi jena mapinduni. Romubona achi jena petu opamana nao. Kuzumbula zile zinosikale Livu opened the laundry around her room. Duru washashuma ichizubona zole ndikutwane utakalera na unea kwa watu chikala cha mshu. Not long Livu was at Lipalali. Koko zana mratu wanga washima wote a driver yawe uchizubona zole usera uvelela kama bini. Pastor Williams, we have not met, but when the idea of opening the core-based radio came, she came back home and she approached me and she said, Malume, I'm creating a space for you to preach on the core-based radio in Chivenda on Wednesdays, 11 o'clock, and also 10 o'clock, 10 o'clock to 11 o'clock, and also on Sundays, 10 o'clock to 11 o'clock. You know, that was another opportunity here Guru Angama Achitela Watubot. It was not only me who was given this opportunity. I also took some pastors around to also participate in this program of the core-based radio where Pastor William is based. And we also shared with quite a number of people because of her ideas. Liwo oba emuhanga lune leriko kubona amutu anena oba korala robona zichikai. Rekodo di konsola ngala ori Liwu
Osiamak Yamtwarinanda. When she passed on Thursday, I was sitting in front of her, together with her mother and the husband. I have seen the pain she was going through. So Gaurara Kori, Renero on the water. Rekorika Hoswara or Varauzi, Nakaraziasha. Let's allow our daughter to rest. She has done enough, cover Amafaza. She has done what was possible during her lifetime. Livhu was my member in my church. There was a song that she used to sing, Muzimu Israel. You would cry when she sings the song. Livhu has been doing a lot. We don't have time to relate everything, but she was one of those people that stood with us in all circumstances. Miawawe, Kawendere, Kabran. Thank you. Livhuwani, we have had a program. You should be that should be the code. When you go to read the should in 6 minutes before we get to the word. We made a Masaka Cultural Association. Livhuwani Mulaudzi Memorial. Next 3 minutes, there was a request. Next 3 to 5 minutes, cover the Masaka Cultural Association. And then from there, Mura Avet Koruga, and then very federal obituary. Livhuwani Mulaudzi somewhere around the rainbow. Mura just be getting ready to give us obituary. Makaba mawatote ni omboroli kilanga na ndo songo shimisa nisako shimise kuzaiti litu pano saa mkororo kawantende ndi tumingo huu ndio ndoi mapa ndoi mera wana kuba kwa masenga vane abo balawuziba kwa masenga abantendele ndi bambe kuva kawotoma kusala watana kuti ndi masiya ndine chimbupe ndine chibulani ndi mapha ndi makata ni makongozo ndi mamuhoyi ne pfumbato na mulungu pala ndadzakha lupedzi ane ava makumbani namusi roda kha mwana washu ane ava Mulaudzi ane richanga chinavela vavuku vavya vanaviri vavekanaka mileji ndi Valaudzi vanene chimwe chifhingai atina kutosemana nyakutwaa ni mwedzi heyi yoperaho iyi nenavone rova richikhovona mavala vachenda vange Britain vachikuonara zva havo rinei riri zva hashu hazviriti chinhu havala vatu zva havo zivaita chinhu kavandendele ndiyambe ndiri rozviitwa zvote api zvote zviyambe zviitwamba zvikoperekedza chinavera vavuku ndizvona vomuamba zvavudi
na nere kore chinana otu kan nena won wasarao nene ko ba pakeju ore wanne kaso habo bakore miningaso zwa habo bakozika kulana zwa habo bakozika kamisana nende chipezanire atkaba jiwajira chika cha umukinga mtu nende kopeza ngalaure kaende zwawe chinabera babuya babi richikananga mire ndiro Livhuwani Mulaudzi pesa chipiri chinoni itaposwa hapa kuto kutanganidze sana wacho vaoni hapa litafuru richikoruva sana wacho varachitanga vaoni maosi atokusimu yapikura kapo yapikurulwani kunara vaone mauluva varuve tanganidza sana varachitanga kulipwa msaada uwaone hapo for 5 minutes of band Mula quickly kape arupe the obituary then tulichukua yapa kana problem Livhuwani Mulaudzi was born on the 8th of December 1988 to the union of Mr. George and Mrs. Sharon Mulaudzi. She was the firstborn of 4 children. She was born at Chizini Hospital and raised at Shayalima. Her primary education started at Nguru Primary School at Kubi and proceeded to Chidumbi Primary School, where she passed Standard 5. She then went to Marude Secondary School, where she passed grade 12 in 2006. She enrolled with the University of Johannesburg, where she obtained a BCom in accounting degree, Gibbs Business School, where she obtained honors in business management, and lastly, Rigenesis, where she obtained a master's business administration degree in 2020. Livhuwani's career started in high school, where she worked at Parapara FM as a radio presenter for the Gen program, as Makadzinandi, as some knew her. She worked at Wimpy as a waitress. She joined the Mulakuru Business Enterprise as a trainee accountant, and that is where her accounting career started. She worked at Mooncloud 44, Zivu Holdings, SABPP, Lipalale TVET College, and GND, where she was currently working before she passed. Livhu was a hustlepreneur. She loved business with all her heart. She used to sell bread. She had a laundry. She had a magazine known as The Opener, where she motivated the youth and assisted those in need. She established Zashu Holdings in 2016. Livhu went back, or was called by God, on the 1st of December 2022 after a long illness. Livhuwani is survived by her parents, George and Sharon Mulaudzi, son Washugundo, husband Umran Mafanza, siblings Dakaro and Masindi Mulaudzi, and a host of relatives and friends. She was a proud mother, daughter, wife, sister, aunt, cousin, and a loving friend that will be dearly remembered and loved. Awerai yu chinabera babuya, chisanabeli babu. Roli wakata mwereje na mwenezi ya shiroke kale na wenziwe. Koya kuna na mzimu shino. Ga chipika kisafeti na biyu. Koya tanganiza hapa pandai. Kaziwa tawachi kontawela bikote professor Big Tag. Koya tanganiza hapa panda wafunzi kwa nebekuru AH. Wane wakumbaji zone cha CWC Johannesburg. Di wale wakuchera kwa panda. Wote wao wanalenda kwa kuchipila na
iwu kha ushika mzimu mpaka tiba kana shaka. Haleluya. So karibu nilipo wafunzi wenu mkuu mpaka wachikotana kana panda wachikotore ndeya fungo la mzimu mahekwana na Musa. Yesu ndizina vane baba vabeki vahoyu orisi yavo vahamulaudzi katihi navamafadza mufarisi wawe wevachira vote mwana navote vevabebiwa naye katihi na ushaka lote kadzina lesu Kristo. Amen. Amen. Ndi kotama ujela ntha muone abalanda ba mzimu vane vavahone bukati yashu vo rangiwa phanda nga bishop vo dokotela nga Chitanga katihi na babishop omakhuva vafunzi votho vakale na vafunzi vothe vane vakubva kasikereke dzo fhambananaho ndi dzhiele ntha vhuhone ha musanda vo ra Chitanga ndi ḓombelo ri rivule roṱhe vhadzulapo vha tshitshavha tsha fhano Shandima khathihi na vhathu vhoṱhe ndi khou dzhiela nṱha vhuhone havho musi ndi tshi pfa hezwi zwithu zwo iteaho kha Livhuwani we ra tshila roṱhe tshifhinga tshilapfu ri tshi khou shumela mudzimu sa zwe tshimbidza mushumo vhafunzi vhombedzi vha zwi amba musi ndo namba ndamba uri ndi ḓo vha ndi yone u vha hone zwi sa khou amba uri ndi khou ḓo ima phanḓa na funza zwi tshi khou itiswa ngauri hu na zwithu zwina zwine kha nṋe zwa vha hone. Tsha u thoma, muṱa we a aluwa khawo ndi muṱa we na nṋe nda aluwa khawo ndi tshi nga ṅwana. Vhoṱhe vho dakalo, vho Mulamuleli, dzikhonani dzawe na vhabebi vhawe vha ya zwiḓivha zwa uri tshifhinga tshinzhi musi zwikolo zwo vala vho vha vha sa muwani ro bva ro ya dzikhuruseidi. Tsha vhuvhili, musi hu tshi itiwa request
ya uri kha ndi ḓe ndime ndi funze a zwi ngo tou vha zwithu zwo leluwaho ngauri na nṋe ḓuvha ḽe hoyu a ṱuwa ngaḽo ndi ḓuvha ḽe na nṋe nda ṱanganavho na zwiṅwe zwine a zwi ntendeli u ya nga kuhumbulele kwa vhathu uri ndiye ndi vhonale fhethu. Zwino nṋe ndo ḓa ngauri khotsi yashu vhane vha vha tshipiḓa tsha muṱa vho dokotela Mbidzi vho nkhumbela nga u ḓivha zwine vha vha zwone na ṱhonifho ine nda vha nayo khavho, nda vhona uri ndi nga si dzule ngauri kha nṋe zwino vhutshilo ndi yone vhu tshi khou vhuyelela. Hovho tea ndi si tsha tshila nga zwithu zwine a thi nga zwi ṱalutshedzi. Havha khotsi yashu tsho ntakusaho ndi nḓila ine vha vha ngayo kha vhathu. A huna tshithu na tshithihi tshine tsha nga wela muthu ane a vha tsini navho vha sa vhonale unless arali vho to farea nga zwino. Naho arali vha sa swika nga founu vha ḓo amba na iwe ngauri kha vhufunzi a si u ima hafha phanḓa vha amba muthu na mudzimu. Vhufunzi vho vhidziwa nga murena vha na vhathu mbiluni yavho. That is why fhasi ha zwiimo zwoṱhe havha na zwithu zwi re tsini navho. Arali u muthu ane a vha na mbilu ya vhukuma u ya kombetshedza u ya wa vhonala. So ri khou pfa ri tshi khou livhuwa, ndi livhuwa mudzimu nga ḓuvha ḽa ṋamusi na nga tshipiḓa tshe nda ṋekedziwa tshine nda khou livha maipfi ḽa mudzimu. Ndi khou ṱoḓa uri ndi ye ndi vhale kha bugu ya Yobo ndima ya u thoma. Ndi ḓo vhala u bva kha ndima na ṱhungu ya u thoma nda pfuka dziṅwe ndimana u swika ndi tshi ya kha ya vhuṋa, ya vhuṱanu na ya rathi. Job chapter 1 verses 1, 4 to 6. Hovha huna muṅwe munna ano pfi Yobo a tshi dzula shangoni ḽa Khotsi. Ovha a munna a sa solisei a tshi fulufhedzea, a tshi ofha mudzimu a sa funi u tshinya. Ovha ena vhana vhaṱanu na vhavhili vha vhatuka na vhararu vha vhasidzana. Vhana vha Yobo vho vha vha tshi ḓi sielisana u ita vhuṱambo he vha 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 tshi ṱangana vhoṱhe vha ita na u vhidza khaladzi dzavho thashu na vhone vhaḓavho. Ho vha hu tshi ri vhuṱambo ho no ṱanganya vhoṱhe. Ḽi tshi tsha Yobo a fhinduwa a vhidza vhana vhawe a vha fumulula a ṋekedza mudzimu zwipfumelelo a tshi itela vhana vhawe nga muthihi nga muthihi. O vha a tshi ri khamusi muṅwe wavho a nga ḓivha o tshinya a sa zwipfi a sema mudzimu, yeneyo yo vha i nḓowelo yawe ya misi. Zwine zwa tou amba uri nga u pfufhifhadza Yobo o vha a na tshifhinga tsha u rabelela vhana vhawe. Ndi ḓo ya nda vhala verse number 20 u swika kha 22. Ndi hone Yobo a tshi takuwa a kherukanya zwiambaro zwawe nga u pfa vhuṱungu a vheula ṱhoho a ḓiposa fhasi nga tshifhaṱuwo a ri, ndo bva muvhilini wanga wa mmeanga ndi fhedzi, ndi ḓo huma ndi fhedzi. Muṋe washu o ṋea, muṋe washu o dzhia.
khamsi uṱalutshedza hetshi statement ndi statement tshine Yobo o tshi amba nga u pfa vhuṱungu, mara Mudzimu kha chapter 38 vaya vha mu fara ngatsho vha mu kaidza tshone. Ngauri u ya nga ipfi ḽa Mudzimu kha buku ya Vharoma chapter 11 Bivhili iri zwoṱhe zwine Mudzimu a zwi ṋea na vhoṱhe vhane a vha vhidza u ya zwi khunyeledza zwa vha zwi si na tshiṱahe ya luisimane i shumisa ipfi ḽa uri irrevocable, zwine zwa amba uri Mudzimu a ṋea ha dzhii murahu, ngauri muthu ano ṋea a dzhiulula ndi muthu. Arali Mudzimu a ṋea a dovha a dzhia u vha a si tsha vha Mudzimu, ngauri u vha a songo tsha fhambana na muthu. That's why chapter 38 vha ḓo pfa Mudzimu a tshi ri kha Yobo, takuwa u ime sa munna u mpindule. Why u tshi amba nga mulandu wa u shaya understanding, ngauri kha vhuṱungu muthu u ya amba a si na understanding. Wa dake na cancel yanga cancel Mudzimu vha tshi khou amba ipfi ḽawe. That's why chapter 38 vha ḓo pfa Mudzimu a tshi ri kha Yobo, muṋe washu nga a rengiwe. Na hoyo Yobo o vha o welwa nga khombo dzoṱhe dzo, hongo tshinya, hongo gungulela Mudzimu. Chapter 2 ri ḓo vhala verse number 9 and 10. Mufumakadzi wawe amba naye ari, mathina vha kha ḓi fulufhedzea, ngauri nzulele dzi si dzavhuḓi dzi tshi itea, u fulufhedzea muthu na u fulufhela muthu kha Mudzimu hu ya dzinginyea. Zwino vho mme Yobo vha ri zwoṱhe zwo no itea vhone vha kha ḓi fulufhedzeaho. Vha pfe Yobo a tshi fhindula. Yobo a fhindula ari, ni khou amba unga tsilu. Mudzimu ri ṋea zwivhuya na takala, zwino a tshi ri ṋea zwo vhifhaho ri zwi landule na. Ya u fhedza ine nda ḓo i vhala ndi ḓo humbela vhafunzi vho mafhungo musi ndo no fhedza u vhala vho dzulela nga ngei murahu. Hava ndi nga si vha ṋee assignment ngauri order a i tendi. So ri ḓo vhala Yobo chapter 19 ra i dzhia u bva kha verse 23 u swika kha 27. Nṋe ndi ya zwi ḓivha zwa uri mulamuleli wanga u a tshila, u ḓo fhedza nga u ḓa a kunda ḽifhasi, nangwe lukanda lwanga lu tshi ḓo vha lwo no ṱahana, nangwe ndi si tshavha kha uno muvhili, Mudzimu wanga ndi ḓo mu vhona. Ndi ḓo mu vhona nga anga maṱo, esi ya muṅwe, mbilu yanga i nyengela zwenezwo. Babanga dzina la maanḓa nga mrena Yesu Kristo wa Nazareta, ro kuvhangana masiari a ḓuvha na musi ri livhuwa ri ra kuvhangana nga musinda hoyu, vhone sa Mudzimu vha vha na kundo ḽine vha amba na mbilu dzashu, vha amba na mimuya yashu, vha amba na ngalo dzashu. Nga dzina la maanḓa nga mrena Yesu Kristo wa Nazareta, ri ri vhone sa Mudzimu kha vha ise phanḓa. Baba wani kadru no amba nga mudzio wao, baba wani kadru nḓila ye ra dzhena ngayo hapa, baba wani kadru ri tshi bva hapa, baba wani kadru musi wone wo no amba na riṋe nga ipfi ḽavho hu vhe na phambano khulu vhukuma. Nga dzina ḽa maanḓa nga mrena Yesu Kristo wa Nazareta, ri a livhuwa ngauri vha kha ḓi vha Mudzimu a ri funaho, vha kha ḓi vha Mudzimu ane a amba na matshilo ashu naho nzulele yo tou rali. Nga Kristo sori ya Amen. Kha
Mataba mahaya tubala namusi ndiko tama uri ndiye ndiyambe ipfila mdzimu line lido disaphozo khabo devo kwame yabo kachimo hechi la dovha la disa phindulo khambudziso zine ranga vhane nadzo ngauri muṅwe na muṅwe o dzulaho hafha angavha ana mbudziso ya uri oyu ndi ngani o ṱuwa a tshe muṱuku. Kha vha ri vha vhudze uri tshiṅwe tshifhinga mudzimu vha ḓivha vhumatshelo uri ri sathu swika khavho. Vha to vhala obituary ya Livhu vha ḓo zwi vhona uri zwithu zwe a zwi achieva zwe zwiṅwe zwazwo ndo vha tshi vhudza mudzimu vha nga vho vha vha tshi khou ri ṱavhanya u zwi swikelele uri na nga ḓuvha line wa ḓo fema lwa u fhedza u ye u ḓiawetshele u fulfilled. Bone tshiṅwe tshifhinga hezwi vha tshi vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi itea nga u ṱavhanya kha vhone vha vha li tshifhinga zwavhuḓi. Tshiṅwe tshifhinga vha vhuya vha vhona vha tshi khou swikelela zwithu zwine vhaṅwe vhathu zwi vha dzhiela 20 years uri vha vhe nazwo vhone vha zwi swikelela nga miṅwaha miraru vha songo ṱavhanya u takala vha vha li tshifhinga zwavhuḓi. Bivhili ri ho vha hu na muṅwe munna muḓini wa Futsi we a vha a tshi pfhiyo hoyo munna ndima ya u thoma ndima na ṱhukhu ya u thoma i mu amba nga nḓila ine kha riṋe roṱhe vhane ra vha hone afha a huna muthu ane a nga ambiwa ngayo. Bivhili ri tsha u thoma ndi munna we a vha a tshi ofha mudzimu riṋe ri thusiwa nga mudzimu through ipfhi ḽavho uri ri vha ofhe. Bivhili ri number 2 a vha munna we a vha a tshi ṱutshela kule na vhuvhi hoṱhe riṋe ri dipenda kha maanḓa mudzimu uri ri vhe vhakonaho. Bivhili ya ri ndi munna we wa vha u tshi ḓo ri u mu sedza wa wana sa soleimbe riṋe roṱhe hafha ri a solea ho solea ha solea na murena washu Yesu Kristo ngauri u solea zwi ya nga uri vhathu vha u vhonisa mara zwine vhathu vha u vhonisa zwone a si zwine mudzimu wa u vhonisa zwone. Hoyo munna a vha na quality dzoṱhe munna we mbilu yawe ya vha yo ḓala u funa mudzimu na vhathu hezwo zwithu zwoṱhe a vha nazwo mara tshino mmangadza zwine a presentiwa ezwone phanḓa hashu na zwine vhutshilo ha mu ḓisela zwone ri wana zwi sa yelani ngauri u ya nga mihumbulo yashu na kuhumbulele kwashu ri humbula uri vhathu vha si vhavhuḓi vha tea u weliwa nga zwithu zwi si zwavhuḓi. Vhathu vhavhuḓi vha tea u dzulela u wana zwithu zwavhuḓi vhathina vhutshiloni ngo to ralo vha to sedza zwavhuḓi kha vhutshilo zwi nga zwithu zwi si zwavhuḓi zwi ḓina na u tevhela vhathu vhavhuḓi na lufu lu dzhiesa vhathu vhane ra vha ri tshi kha ḓi vha ṱoḓa honane vha ḓo ri vha tshi mu sedza vha pfa uri hoyu muthu ha thusi shango nga tshithu vha pfa uri hoyu muthu u ya ngalangala a vhuya nga murahu ha miṅwedzi miraru vha ḓi wana a tshi khou ṱavha a tshi khou ḓi govha a vha na miṅwaha minzhi ne ya i tshila mara havha vhane ra vha ṱoḓa vha wana vha sa dzuli. Zwezwo zwi ita dzimbudziso uri dzi vhe hone dzine dziṅwe dzadzo dzi tea u fhinduliwa namusi. Hoyo munna Bivhili zwi tshi ḓa kha vhana o vha o fhaṱutshedzi zwi tshi ḓa kha ndaka dzi fareyaho o vha e nazwo zwoṱhe o vha a sa funi mudzimu ngauri ya na zwithu. Vhathu vhanzhi vha humbula uri muṅwe na muṅwe a funaho mudzimu u khou mu funa ngauri hana zwikene
vahone vathu vonofuna mudzimu naho vena zvote zveva vachitamo vana zvoka muchiro vanofuna ngauri vanivona samudzimu yopoko mara naunondowa vari nazvo zvavo satani kumudhisera mulimo une navamuta wa Mulaudzi navamafadza navote vari tsiri na chimo hechi vopangiwa kamwe vabhebi vakilasini namusi mukala ukilasini uchimwara ungatipasa depending kazvori kuvonisana then bibili iri chautoma yombo vachiraberera vana vavo ngauri rutendo rwamubhebhi asi rutendo rwavana vone vasongovirera vachitenda kamuzimu mwana atenda kazvimwe rutendo arupfukiseriwe yombo ovachivaraberera vavana ari onoyo onokaka asema mudzimu uchiiteriwa neyobo mudzimu vamurungi ngauri rutendo rwamubhebhi asi nahune vanga vaisara hone yobo vachiri mudzimu vamodzi rutendo veiwe zvithu zvichiiteya kavana zvisi zvavudi hazviambori vabhebhi vawiki vabhebhi varipo tungo dzote komuzambelele nazibandela vo vavachidzura vanhu ngei namne ndoyanga muvona zibandela asikali mara naororabhela matina zvithu zviyaiteya bhibiriri yobo onorabhelela vana vavo odidzurira umangala hukodhamulanda husini mwana achitaurihe rova richingoselebrata birthday yahoyu muurwane wa mutanga hangodhiudadhungu lihuru hele ya dhungu lombodhiwisa chipato chote vana vau vanhu vamote na valanda vau vanhu vamote hotosala bevidonde mbudziso ndiyauri voyopo vone avongorabhela pindulo yavayauri vorabhela mbudziso yavuviri yavayauri voyopo mudzimu wevamurabhela hangovapfana pindulo ndiyauri ovapfa pedzini mudzimu wachiviri bhibiriri zvichikadiva zvoraro rupfumo rwawero rwakuwakakati vakazviona mbini huna disaster yauri hokuwa vana vafuwe ipfina muzimu wasichitoro izvithu zvoiteya hokuwa vana vafuwi mbini hatova hakela dzigoloi dzote mbu dzote zvifuwo zvote chimwe nachimwe chelete yapera ngachipika chiti zvambori voyobo vavachiri vachisenza hote vawana husi chena chine vakatihudza ngacho ngauri mutu asatihudza ngavana udihudza ngathundu dzine yavo dzisvikerera bhibiriri zvichikadiva zvorara satani ari hai vananga vana vavo thundu edzidzo inshwariwa udowana dzimwe dhourineya muchiro hawo mudzimu vari haikona yobo achijena kilasini muchiro awani mukwana kwamani zvine nakakwama kwamani muviri wawe referring to nama yawe pedzi muchiro hawe nisongo mukwama bhibiriri hoyu munayi avaisana vatikana vaneni vavaisana navaomba vomudzimu vaya vaisana
vone vasongo vhuya vari vachingopinda kha zwithu zvine vamwe havapiri khazwo vapfa vana ṱhoni na dzimbudziso dza uri Yehova na ndo lutshinya mini vha kha ḓi vha mutendi a pfhiwaho nga Mudzimu a dovha funiwa nga Mudzimu. Hu tou uri vhutshilo vhu a ḓisa zwithu phanḓazwo ngauri thi ri khou tshila shangoni. Zwino Bivhili yanga i ya mbudza uri vho Yobu vho vhaisala na mufumakadzi a vhuya ya khavho ari vha kha ḓi fulufhedzea na vhoho. Vho Yobu vha ri hai nṋe Mudzimu ndi tshi khou dzhena nga backdoor. Ndi zwine vheiwe vha Mulaudzi na tea u amba zwone. Hu tshi pfhiwa zwikene zwo itea phindulo ya nṱhesa ine na nga i fhindula ndi ya uri riṋe Mudzimu khaye a ri ngo dzhena nga backdoor. Ro dzhena nga munango wa muthu vha kha ḓi fulufhedzea a ri mufuni a tshi ri fhaṱutshedza fhedzi. That is why arali vho dzhena nga backdoor ḓuvha ḽine ha vhibva vhone vha ṅala vho vha ya vha ṱoḓa muṅwe Mudzimu mara Yobu a ri fhethi nga ḓuvha ḽine ha vhibva arali vha kerekeni vhone vha tshintsha na kereke mara vhanna vho no nga Yobu ndi vhanna vhane naho hu na mulilo kerekeni dzavho naho hu na zwifhango kerekeni dzavho vho vha vha tshi dzula vha ri hai na ri khou dzhena nga backdoor ro dzhena nga munango wone ri khou dzula ngauri riṋe a ri funi Mudzimu a tshi ri ṋea zwavhuḓi fhedzi. Kha vha ri ndi vha vhudza vhutendi havho a vhu tou phuruviwa u swika vha tshi yo fhira kha zwithu zwine shango ḽoṱhe ḽa lavhelela uri a vha tsha ḓo dovha vha kona u ita. Vha ri vhono zwo no fhira vha bvelela vha ri hai suicide a thi ngo komiti lutendo a thi ngo lu ṱutshela kereke a thi ngo i litsha ndi tsha ndo farelela kha Mudzimu. Vhaṅwe vha kha ḓi tou funa Mudzimu ngauri vhashu vha ḓo testiwa zwavhuḓi vho dzhenisiwa kilasini ya u fhelelwa nga mushumo. Ndi hafho hune na Saṱhane u ya zwi vhona zwori havha ndi nga si tsha vha ita tshithu. Kilasini vho no dzhena hai kana hei vhege vha kilasini vha khou ḓi ṅwalela mulimo zwine nda zwi ḓivha vhone a vho ngo thivhela ṅwana a tshi shumela Mudzimu. Huṅwe vha tshi khou mu ṱoḓa ngei pasori a ḓe a limele vha sa mu wane a bizi a tshi khou shumela Mudzimu. Ndo ḓo amba uri hanouḽa Mudzimu muthihi we Livhuwa mushumela u ḓo vha pfukisa kheisi miyali vha ḓo pfuka vha zwi ḓivha uri ri bva kule ri tshi khou shumela Mudzimu. Vhone nṋe vho ḓivha ndi tshi ḓuka na muṱuku hanouḽa Mudzimu we a sustaina Livhu u swika zwino u ḓo vha fhelisa Yobu a ri nṋe a thi takaleli Mudzimu ngauri o mpha dzitshedza. Ḓuvha ḽine bannga ya ri phosesa goloi heyo mutendi wa vhukuma ri ḓo mu vhona. Ḓuvha ḽine bannga ya ro tevhelana mutendi wa vhukuma ri ḓo mu vhona. Vha ṱutshedzwa ndi yavho vhane no vho xelelwa nga zwithu hezwi na shango ndi tshi khou ri Yobu ri kone u shavha no amba naye vha ya bvelela vha ri hai ni songo tshuwa ndi tshe hone ndi tshe ndo farelela kha Mudzimu. Ndi zwe Yobu a vhe zwezwo but zwithu zwivhili zwine nda khou tama u amba nga hazwo ndi ye ni dzule fhasi mu tshi fhedza mushumo vha fudzi vho fhedza. Number one, Bivhili ri Yobu o pfa nga lufu lwa vhana vhawe aya a kherukanya nguo dzawe nga u pfa vhuṱungu. Kona dzangano wa muthu wa mutendi u ya pfa vhuṱungu vha songo levhela muthu wa mutendi vha tshi khou ri a nga pfi vhuṱungu. Muthu no a tshi amba nga ndimo vha mu pfisa vhuṱungu u ya pfa vhuṱungu ngauri muthu ha ngo itiwa nga muya fhedzi muthu o itiwa a na dzi dynamics nnzhi. Yobu na malofha a kherukanya nguo dzawe a lila fhedzi u lila muthu a zwi na vhushaka na lutendo lwawe. U
azhiambi uri muthu ndi mutendi kana si mutendi. Ulira muthu zwi to amba uri muthu ndi muthu ende muthu una nervous system ine ya muita uri arali zwithu zwo itea message u transmitiwe hoṱhe u swika mudzivhani ya mbilu yawo. Yobwai ndi songo vhona ungari a tshi khou lila vhaṅwe vhathu vha vha tshi khou ri hoyu una khavhe strongo zwa uri muthu a tshi khou bva pheni u lidziwa nga mini vhone vha ḓo swika ḓuvha ḽine vha ḓo bva pheni no nga yena. That is why hafha kha vhutshilo vha songo ṱavhanya u sasaladza zwithu zwine a vha zwi. That is why hafha kha vhutshilo vha songo ṱavhanya u sola muthu ane a vha ḓivhi uri u khou fhira kha mini u vhuya a tshi zwine vhone vha zwi. Vhone mudzimu ya ndakaza muṅwe na muṅwe hafha na nṋe ndo imaho ngeno phanḓa. Hai zwine ro no ṱangana nazwo ro vha ri sa humbuli uri ri nga ṱangana nazwo. Zwa uri u nga ngalangadziwa wa to bva nga murahu ha tshifhinga tshilapfu ndi zwithu zwine a u zwi humbula mara ḓuvha ḽine zwa itea u ya zwi humbula uri havhala ndo vha ndi tshi khou sokosea. Vhone zwithu zwi tshi itea kha vhaṅwe vhathu vha nga si vha pfhesese. Vhaṅwe vha ḓo sokou mangala muthu a tshi sokou fhindulisa zwiṅwe vhunga mulandu wa vhuṱungu. Vhone vha ri hai ha ngo luga si wavhuḓi. Vhaṅwe ndo vha vho namba phanḓa vha tshi khou amba vha tshi khou lila na u lila. Vhone vha nga ya vha ri ha u khou sokou lila a zwi vhi zwa ṱoḓa na u lilwa hezwi. Kha vha lindele ḓuvha ḽine zwa ṱoḓa kha vhone. Ngauri muṅwe na muṅwe washu hafha u na kilasi yawe. A huna sa ḓo dzhenaho kilasini. Vhaṅwe vha dzhena kha dziṅwe vhaṅwe vha dzhena kha dziṅwe. Hu na kilasi dza vha re na tshelede. Havha na kilasi dza vha si na tshelede. Havha na kilasi dza vhathu vhoṱhe mara muthu muṅwe na muṅwe u na kilasi yawe. Ine Sathane u ya tendeliwa u dzhia uri u dzhenise. Yo pha vhuṱungu. Hezwi a tshi pha vhuṱungu Bivhili ri a dzula na miorani vhathu vha mu sedza na khonani dzawe vha ri a ndi muḓivhi. Vhone vhuṱungu vhu nga vha ita uri vhathu vha si tsha vha ḓivha. Hu na vhathu vhane vha khou vha ḓivha ngauri vho takala ḓuvha ḽa vhuṱungu ḽi tshi swika hu ḓo ri hu tshi tou ambiwa dzina ḽavho muṅwe wa pfa vha tshi ri a thi vha ḓivhi. Arali vha sa tendi vha vhudzise Kristo. Zwezwi a tshi khou amba noni Petro we a vha tshi ri hai nṋe ndi ḓo tou fa na iwe. Petro a ri hai khona nṋe thi muḓivhi uḽa. Ngauri vhuṱungu kilasi ya vhuṱungu vhathu vhane vha khou vha i ya vha ita uri vha vhone vhathu vha vhukuma na vha si vha vhukuma. Hezwi vha tshi khou pfa vhuṱungu vha songo sokou lila na nḓevhe yavho vha i vhe fhasi kha ground vha thetshelesa. That is why vha mafadza vhathu vhoṱhe vho nima ho phanḓa ndi songo vha hangwa zwo tou rali. Havha vhathu vho ḓa ngo rali zwi amba ndi vho tshila na vhathu vhanzhi. Vhaṅwe ndi ya zwi ḓivha uri vha khou ḓa matshelo mara zwezwi ndi tshi khou lila i vha ndi tshi khou sedza. Hu si ni u sedzela u lipedza mara u sedzela uri ni ḓivhe uri vha imaho na riṋe vhane vha ḓi ri ḓivha na musi ri ngauri tshifhinga tsha vhuṱungu a si vhanzhi vha no sendela. Kha vha ri ndi ambe tshithu tsha vhuṱungu. Bivhili Yobo o no ita zwithu zwoṱhe. Yobo a no shamisa vhukati ha nyimele yeyo. Nga iṅwe nḓila Yobo u khou ri nṋe hai zwa u xeletshelwa ndi khou zwi vhona zwa u ṱutshela ndi khou zwi vhona mara mudzimu wanga u kha ḓi vha mudzimu wanga. Vhathu vhanzhi musi nyimele dzi tshi konḓa vhaṅwe u ya pfa vha tshi ri ngoho na maipfi a thina na a u rabela na a u ita tshithu. Vhone kha vha ḓi vha vhudza uri ndi zwone zwi a itea. Tshiṅwe tshifhinga vha ḓo pfa vhuṱungu nga nḓila ine vha ḓo ri vha tshi vula mulomo vha pfa u sa pfi na ipfi na ḽithihi mara mbilu yavho i songo dzula. Mbilu yavho kha ive i tshi khou sokou ri naho livhuwo ṱuwa Yehova vha kha ḓi vha Alpha and Omega. Nahone hu o ṱuwa Yehova vha kha ḓi vha mudzimu wanga. Zwezwi wo dzula nga u tou ralo vha tshi khou ḓi ḓo dovha
mwana kai mwana anonga hoyo kwenda vandichindihudza ngai mwana uyakuya amba radio mwana anekwa achivhesa zvithu zvinji utungu hwavo kuone mbiluni yavo marai kakwanuko mumbiluni namuyani wavo kaiona rwimbo rwauri ebeneza iwe umudzimu wachikira unacho udhiva hendabva hone wadhiva une ndava hone utova wadhiva nanga une ndakaziya hone hezvi vachiita hezvo kuna zvine zvakokorowa mwana anekwa achivhesa zvithu zvinji kuna zvine zvakokorowa aralune chintu chinesa mutakari chiita vukati yavutungu honohu karite zveyopo aita zvowachira ari nendiloshamuzika vantu vodawombudza vakava vasakuzviitani mara mbilu yanga namuya wanga azviyo hapa zvokonektana mudzimu ndiko ndiloshera mudzimu vatomudzisa uri vopirisa hani apa vatoamba vari mbilu yanga yova yosetiwa yolivana na mudzimu chaupedza ndiendedzwe pasi Job chapter 19 uri zvine ndabva zvone ndezvauri mulamuleli wanga mulamuleli zvingachiririwe nedzina zvava zvichidhiveya zvauri neduva nedova Yobu ari chine ndabva ndichauri mulamuleli wanga uyachira anodosara oimatamafu akuna shaka ndiyo mara ndinofuna chiri neyo ndakerecherwa ngazvithu zvose vantu vachikwamba zvine vafuneya ndimukati yamutungu wote ngane yamato anga ndinomuona chintu chavuviri chaupedza hezvi karuchiro ronevanywanga zvithu zvine azvingonodzura zvavudi zvirisiyana dzimbudziso kari ndinokona mudzimu zvazvino ndichikwamba vantu vodara varaudzi machero mushumo uchipera vantu vakuda vebaba vachinda ngaipfina mudzimu vavafumudza vatova vasichena zvithu zvinji namiumburo minji zvinotomuuya vapatochenzvani yavo vane vari vachikolira vari vantu ndivone rikovavona mara vantu vasongoda vatilauda voone hamudzimu radhipendesa khavantu upera mudzimu ngauri vafudzi vombenzi muchipidza mushumo vozviamba vari yesu akuwa ezvirinerichiyeuku vamwe rikomera Johannesburg vamwe rikwapetro mananaro ndidiva muti anogosara achisvikerera nahune rineriyoni arikokonosvikerera kamanda awamu yamuketwa ndimudzimu yogouri nenaho ndichikuzviona zvauri hapa hovimba mara anenda muvona uvone ndimudzimu kavavona mudzimu vavone rudo vafina chinenda chidziva ndichori yanga vafina zvezvina vatotuwa vatokupa chitonda mumusendera uri nenitsini hama dzimbiru dzokuyashekanawo navamimuya yohuva raho zviambori hechi chinhu hechi iplatform yamudiyo uri mudzimu wavonawo yobori neyobona mudzimu zvoite yavo azvinzinginyisi arali vamwe vachitangana nahezvi zvichipera mitakalo yavo isichava yavo rine kari zvichipera rivuwe riri hai rovavona rovhira unyati yauirinji rapira mukati yazviopisavo but we are still steady karitabwerimena arali huna mutu anemwenga chimanga hechi
lushaka vha songo tenda tshivha kuzwina muthu ane a kona u podza muthu kha zwithu zwi ngaho sa hezwi riṋe ri vha ro to ḓa u amba maipfi a u vha khuthadza mara mushumo wa u podza a si wa muthu ndi wa mudzimu vha tshi khou shuma nga kha mukhetho arali hu na muthu ane kharali u vhoniwa u fhira vhathu vhoṱhe hoyo u ḓo swika a fhanyuludza hoṱhe na hune na maipfi a dzikhantsela dza kona u dzhena ari hai nṋe ndi pfi mudzimu ndi a u ḓivha zwo ri u na marambo mangana ndi a zwiḓivha zwa uri iwe wo itiswa hani ndi a zwiḓivha vha pfa a tshi kwama fhethu hune na muthu a kona u vha kwama vhathu vha tou mangana uri vhone vho fhira kha hezwi wai vha tshi khou smile hoyo vho fhira kha ezwi wai vho humela ngei fhasi vhulimi vha ri hai nṋe ndo vhona mudzimu a swikela ende a tshi swika ḓeli muhumbulo wawe u yela mbili zwa uri iwe wo itiswa hani ya zwiḓivha vha pfa a tshi kwama fhethu hune khotsi nga dzina ḽa Yesu Kristo madekwana ya ḓuvha ḽa ṋamusi vho fhira kha ezwi wai vho humela ngei fhasi vhabebikela vho ima ndo vhona mudzimu a mufarisi na ṅwana u yela vharathu na vhakomana u ya nga capacity dzawe vho ima phanḓa ha u sa ndi vha humbelela tshini ndi vha humbelela u fariwa nga tshaṱa tshau tshi ita zwivhuya baba ndi rabelela uri muṅwe na muṅwe o pweshekanaho sa muthu nga mulandu wa tshiimo hetshi nga kha maanḓa ya mukhethwa kha u tovha na u swikeleliwa hu kwamiwe hune riṋe sa vhathu a ri koni u kwama hu vhe na ministration u no itiwa u tshi podza muthu u bva ḓuvha ḽe hezwi zwa itea ṋamusi matshelo na u ya phanḓa nga dzina ḽa Yesu Kristo ndi rabelela uri zwi tshi nga zwi konadzei muṱa kha u fhiwe perception vhoṱhe vha re hafha vho pwashekanaho vha fhiwe kuvhonele vha leswi zwa itea ipfi ḽavho ndo zwi amba uri arali muya wo vusaho Kristo vhafuni u tshi tshila nga ngomu hashu u ḓo ṱavhanyisa vhutshilo kha ṋama i faho riṋe ro imafha ri tshi tou vha vumba ḽo vhudzulelwaho mufemo une wa vha muya wa vhutshilo ndi tshi ri baba kha vha ṱavhanyise vhutshilo kha heyi mivhili ngauri i a homelwa i a balelwa nga mulandu wa muṱuku ndi humbela hezwo nga dzina ḽa Yesu Kristo ndi dovha nda humbela uri kha vha puteliwe maloini ya Kristo vha tsireledzeye vha vhukati na tshiimo hetshi na musi vha tshiyo tshifhira mitakalo yavho i vhe i tshi kha ḓivha intact kuhumbulele kwavho ku vhe ko renewea nga dzina ḽa Yesu Kristo i vha mudzimu a ri faraho u bva zwino u ya phanḓa u swika Kristo a tshi amen. Kha ri ḓo vha na tshanḓa vhafunzi na zwino ndi tsheni vharele iwe umvale evo tsini 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 aye sonena
sawa kulimza kwa watu wale bafunzi wote mkuu roshe kama kumwani kwa nyashwa basi vikiwaoni hapa kutendo wao waone ambao basi viki bagaibo bali badabana kabaga bachikozana sindibazo iti tabani kunyelezi hapo bo bali babachitokeza sindibazo hapa barauzi wono badongo ya bangi pa kushikirela na kushimale kwa machana ndoli kuwa mchimza mshumo ukuwa chitunda ichikoro ndinapampa ndinekadze vantu dzindevanzo katovakuyanduwa ndingatothamanga uri ndikolikuwavona kusvika vafanire chino chipinga volicha mishumo yavo minji vadhafavo kamushumo hunu waino zvina ndangatozviyamba ndezvakuri kuti mwana mweni wandeme musivona vodhamba pano rekuvona vona wandeme karini zvina ndakatodova ndazviyamba ndezvakuri ngachivenda hupfi munwe mutii autusi matutu rava risingasizvikone rirothe zvino ri kuzvikoniswa vauri voni kusvika pano volicha mishumo yavo minji minji vadha varitikedza zvimwe zvina ndakatozviyamba zvakupedzisira ndezvakuri kangeni nda robert anzienti raitukanya raita magagu zvozvo zvaira zvikona zvitukutukui rikopfori zvine zvine rakakona kuri vatu vachipanga hapa vasvika ngaapanani vangasizvipedze arandimo zvacho tarudharaja zvino hayani vatu vasongoenda laini zvine ndazvifunisa ndezvauri mutu mutuku kuulisa muhurani vahurani kavatumoranga panda vafudzi ngaapa ndovambona navatu vote vamashaka nadzikonani rituwe riyapa nani ridobva richikotiwanga laini zviliwa rova vachenangane pano ngauraro ndoliku dzina laundi that was God with us. Ufarchiwa mutimushumitsona mutimbo yodira sava mutaro mutimbo wela chipikiri ndi kakutimbo lwafu ndo kabumani kufarchiwa mutimbo waitondo vandise mutu wava etandululo kamachiwa ichifa mishumo yawe mwana aita kuwana ruwa ichitokalkuleta plus or minus 34 years nendina 61 zvinhu zveyazviitatatu zviita zvinowakona zvikuona uri muna vamwe votogaumuka mishumo yeyo vapfedza vakuurinowavo kudzimoni navomani musheipa arowa kusvikira kechipita zvino rineri akatodevelopa mishumo yavo ngebone vatenda mudzimu wachito kushipengera koliwa kudzimu kuita mushumo muba nakuma chiri kuwana varatu vavo kuri kuwana mukara wavo murami
Livhuwani shimwe na uita ushima chikuwa chiri kana kumarongo nori in every successful woman there is a husband and wife. So protect all the wao vama fati Livhuwani kono bachichitima katika babana ari panga nazo nizo oswa kumbeti wali fama koti atisa hizo sura zifana imzajuto sifati chilibu kofati chingwa mtima pamana mosi chipinga chona fera zvi kofati chilibu afunzi basho afunzi eda bavenda one advisory Goma Center Cultural Association msanga wa shimo makongoza bari ubiva makongoza bakushika bachia line. Those are our elders at the organization. We go around the country around na vice chairperson wa baba kubali mu wa chifika cha wada bado bada uza nesa wada maka kiwe kuposita msana mpewa na chima au mashina chimbu fende na potsianda rogonga mwa wamekata ya shina wada zingaba swito kubanga ni ndore ho wa chimbu chine zwino nendele Tuan bakwa masema bali sisireti kimana aba uranga tuwe kusia na bakwa songo kwa swi abara uvumo bembera tilawe kanzi kuba mpanere bana mitangano yasho ya wapite ubiyere ngoma lungu yabafenda yotuwa sotodori ibuye bakara wari mutsori ngoma mukuru yoba chiwaro ngamudawa mapa and achu yoba chiruridzo yali changa chichi chamutu yaramba chichi ingazogoma mukuru yoba ina adevori mutsimo vanga mara ichirungoma mukuru achatoka mukuru bamutanga varawutsa ndiko Livhuwani atiyasho vafunzi vanachitanga sana mira mboro madoka zingine kama vafunzi vo makuva bishop kulipa chifunda chavo kulipa chifunda chodafa na vanaudzi vote vari afa vakuomazi lisangulivo vafunzi vechichimidzo vori akomodita vafa vitwa kudiorari vafunzi voto vagare and his governing body tendera avasokota vachenafa unavuranga panda ungakatiri avatu pisa chafunga pisana building fund so whatever building fund and then is accommodate fund chilibuwa vafunzi voto vagare vadita vamwe naone iyo fakira vanhu vadevangane kuti chifava vachichinchikatara uyafa ugare madzimba angatifakuchete Livhuwani navatu vote vodawo vanoshandima zone 6 vorutusawa ekuni Livhuwani note ririafara tichikona muchero kari uye ka6 o'clock vari kutotuma mushumo washo afa 6 o'clock atingavalingisi kufanana musi vazozvo memorial mwanamuwa kukaka oyo munhu ova namafuko anerekambana veke mbiri mara vakakomba chitori chipinda chechipiri komperero vate machero vanokona kutereferekedze mwana wacho vaitsinongafuchedza vafunzi chipindi chipakere chane toimbira. Thank you, Lord. Chero 6 o'clock ari kutuma Clergy wachikuenda kumbele ya uri reference la
mashaka mane batsini babe bone kutaka kwa hayani rero mwana itsara ichiri quarter to 6 kare kudzura mwana ikasara ichiri kutatu rava chikotoma na program yasho otherwise riko twari kulibwa ngati zvikuru uba chipinda chawe mushumo kamsodo dzivisoro kavala vamutano vachikuti shuma kakomitidzo imaongawo zviri richibvane pa richisvikwa hayani vana dzurori zvosarawo kuliwa katagoro tiri reimena benchi apa mbele apa vafunzi vainokuya pano hayani vafunzi vatova kane vanenge vanopanda vafunzi vaenda kusafanda mudzimu ngadzindiuwo ngauliwa kamudzimu madekwana mamusi rova namushumo wavudi rova rikori dzingwane rudodzo ruchimuyereva vova twaya vana impact kamachiva avatu vanji haleluya vafunzi votu vakare varigerekabera kubva apo ridoita zvezvazaraumbirwa zvone tomenga vamuta vafirane pasi vatuwe vafunzi vachikoteveka mukuramba vawane kupeseneka vatuwa rori kuume kotsi ya murena wa Yesu Kristo ritapanda chipatuwo chavo ngamadekwana haya richivaliwa mdzimu wanga kaze variitera zvone kadhuvana namusi vovana rine kamushumo hoyo varitikedza kachimwe na chimwe chera vari chikoita chone riazidiva zvauri mudzimu wanga rikadiva na mushumo mulapfu une kadhuva lamachero rateya uri uite ndingazo mudzimu wanga richivahumbera zvauri kavafarise vamuta kavarindidze dzimbilu dzavamuta kavave navamuta vakone kutanganidza zvote zvine mudzimu wanga vatangana nazvo neriyatenda madekwana haya musi richibhalangana pano mudzimu wanga vakadhuvana rine varirinda varirisa uyo avasapiriro. Amen. Thank you, wafunzi. Karaite orala sapo kidimedzana. Isi sana zvamuti. Ziwa ndo kutoka katika. Thank you.